Kare omurebo wa TV West Murungi ntwongera kutangira wasiba kurungi eshaha nibiri z'ekiro n'eshaha eyamakuru agacencwire orukuzaga kusyaho ikireki ndi Elias Ritugusa hamwe na Sunday Brian w'orumo rw'obubonero bitutakaga kuretira ombwijwire reka tubanze tukoreke ebikuru ebyija bigebembire. Emitwe y'amakuru nekuhikibwaho. Roseform. At Roseform, we deliver in real time. Roseform. I'm sending babies. Omugacencwire kireki Minister Sam Mayanja nagisaba amahebana itakumuraho yuma. I want to hear if you have a submission, that's what the law will defend. So if you allow me to finish my submission, then I give you the conclusions, Honorable Minister. Omushiganisa wa polisi n'abantu baburije Hilary Kuraije yashaba abatezi bakaruru n'abesimbire obutejumbero muvuyo omukaruru kanyenca kare. Inera abantu abo kuparaninga kugaba sente atanye mu yukorayinika. Aba bantu bona tuza kubakora. Mukuru w'akakiiko k'oburura ka NRM yarabura betebekanise kweho umwuga gutarugwabo okurangira abantu babo mu karuru k'izuba rya nyenca kare. Members of the opposition who want to disrupt the election, we have heard in some parts of Wakiso, you are warned. Emitwe y'amakuru yabane kuhikibwaho. Roseform. At Roseform, we deliver in real time. Roseform. I'm sending babies. TV West Murungi wasiba kurungi ninyongera kutangira ejine shaha eyamakuru agacencwire kandi agutwakurundanirizo beri oruga kusyaho and Elias Ritugusa hamwe na Sunday Brian owo rumi orwo bonero abarukuru kuteza karuru omukibine cha NRM bahamya kandi kuba amazire kusindika abasurukare babo okwatogwo wena oryenyuma eyokushohoza za register ezekishobobo register zekishobobo zamazire kwaturwo mu district ya Ntungamo Rubanda na Kaseke hamwe na nahandi kandi ekibachikora nko muringo gumwe ogwo kuremesa abo bona abetebekaniso kwibakaruru agarukuza kuterwa nchakare. Ebyagambo rukuru kuteza karuru omukibina cha NRM Dr. Tango Joy obyaba naganiraho n'abanyamakuru aha ploti 13 cha Dondo omuri Kampala. Dr. Tango Joy nagira ngo bakimanya nguhina batire voters registrars ebichipuri om district zitari zimwe na zimwe. We are ready for election tomorrow. We are very ready for election tomorrow. And we are very, very ready for election tomorrow. We want to emphasize that we are ready. We only want to call upon the members of the party to also be ready and go in as candidates, ready to vote, not to fight and disrupt. The first thing we condemn and we shall condemn is any spate of violence. Nobody should go to a polling station and disrupt election. Ogu yayongera yajangwa karuraka n'akabantu baburijo kandi tine kitongore cyona ecyamahe ninga minister oyinorusa okurangirira karuru atari registrar. We have dispatched all the required items for the election. The registers have reached their destinations except few districts. So tomorrow's election is real, tomorrow's election is on,
tomorrow the election is not a fiction, is a reality. We are going to have election. For all the doubting Thomases out there, still calling the commissioners, now this is the final word. Mugandi izoba rya nyuma y'abazyo abetsimbere batara bamwe na bamwe bahendiro kuronda karuru kandi aba barumu Asakazora owa Kazora Foundation oshabira abantu okumutorana ahawe byabasize kubakorera kurabiro muri Kazora Foundation atakagire mu ishengero. Haroho omuntu abire nakora atakagire mu parliament kandi muri kumanye byakozere no na kubantabigarikiremu kacheze njuyo mburuzi ninye na gitandikiro na simiti ejekereze yo bunijaho mukareta simiti yona na tayiruza hariya aha nkarigaho kaza kabera eshaho magana abiri yashojosha eshaho bishatu atano za simiti wakireba Tukwakira robaye ukota itaka kuri abagani botakaneba twana tikanira umushira yakona na yiga yamperaga yombuze kuguma yombuzi ati yashama zarasha icyo kumusimana nakaruru nakawe mwene muterere Kazoro wijaho mu ihango akagera ki akabarebo mu ihangwe mwancenga nebintu ire ninkora mbiye nimbikora nkahi omuyihangwe mwancenga then orukiko rwa stamp rwajya ngo umwanya Kazoro kuhereza abantu sente nyikiro ngo bakuhereza karuru no ebyo kozere nibikwisa ki karuru. Ahantu ho Asakazora agambirira abanyaruhinda South mu Mutoma okumwesigana karuru kabo owagomize ngo tebarije kuceyizutya kumogera ngo muraini ngo 100% batera Kazora ari hayo miliyoni aje bakwase mu celebratingira gasha kwa Jime Mhumza. Jime Muhumuza twagumiza n'amakuru. Minister Muhwezi ow'ebyamataka Dr. Sam Mayanja anagisaba mahebana abarumunano rya hidari rya Brigadier General itaka erubabire babinjireho aba family yo mugenzi Tito Byanjire hamwe n'abatura okurisizamente omugombore ya Kapapi omuri a district ya Hoyuma. Itakeri Minister Muhwezo w'ebyamataka Dr. Sam Mayanja anagise abamahebana abarumu Brigadier General Peter Nabasa akankunda Captain Rogers Karamaji, Lieutenant Kandore na Private Freedom rutwire hukunyurro muguha okurwa mu kwezi kwa kabiri umwaka gw'2023 bwa nyuma yo kurubingamwe abantu bakatandika kurisiza mwente. Itakeri roho bahango bwa hectares kenda 255 aharu block ya mwenda plot number ya 38 umugombore ya Kapapi umar district ya Hoyuma. Nikigambwa ngo entaro zikimuka ho bwa nyuma yo wabira ryo musika wa family ya Tito Byanjire urukwetwa Moses Asimwe okucumenamana n'abasurukare ngo bamubinjira abantu babire bafurukiro mwitakeri dero ajirechi yabaho na bicu bakozere. Those quotas were there, and as I've told you, I've guided you. So after Legally, you cannot agreeing with them that they should shift to one part so that they leave another part for the family. That was my real wish I had to discuss, but that thing was not easy. People move today, the following day you find 10 have come. Bitungu Brigadier General n'abasana batahibe kubabire no babinga abantu bakejunisa kubi obukuru bwabo mu UPDF hamwe na n'ebijaro by'amahe nukwe okutera abantu hamwe na nokose amajugabo ababire bari yahitaka abeka bakacamo okuhandikira office y'amakago bwa president nukwe bintu okubikwasa Minister Dr. Sam Mayanja hamwe na Fiona Barungi abagizireho rukiko aha office ya RDC wa Hoyuma. And I want to apologize to the family of late Byanjire who thinks I'm a thief, I'm against, I'm bad. Who received that propaganda tarnishing my name? People don't know me. People have never shared any contact with anybody. But the way they talk against me,
dire yakozwe ahagati yo wabira ryo musika asimwe hamwe na Brigadier General Nabasa etabwire Minister Mayanja obwaro kushaba Brigadier okwashobora huyihira ubushoborozi obwo kubinga abantu kandi President Museveni yayemerize nkora yo kubinga abantu. Honorable Minister, I am on this land. I have a sub-lease. That's what I want to hear. I want to hear. If you have a sub-lease, that's what the law will defend. So if you allow me to finish my submission, then I give you the conclusions, Honorable Minister. Okay, do it. Don't get annoyed on me. I think you because the person I was talking about was Chiza, who came and told me. No, you're that telling me about Chiza. Chiza has nothing to do. He's a criminal who should have been arrested by the administration. You are just a weak administrator if you didn't raise kids and the brigadier is talking about it. A criminal is going about, he has not been arrested. Minister Mayanja aragira beko kugarukana itaka ryahika 500 obwe barukucondoza ahabyarize yahika rushanju eyemyaka 10. Bitu kandi kwabire nabugana aho abatura ababinjirwa hishomere rya Kapapi Primary School asharze mu biragiro byahika 500 ati yaragira ngo abamahe barugumu itaka ryona rero abana barugarukane. Ono munna majye brigadier Basa walimba te walinga yogera ngo umuntu ategera niye wanati yali wonga yonone ebintu kakati nzaza girinja kuandikira Commander or UPDF. I want to show you the commander. Muyimirize omunogereze ko mbadde walinga ndowooza ati njogera na muntu kosi njogera na kisolo ate tewabadde amwogerako bonna bagamba nendagira yika lusangu kuzimutire kakati ndagira ezo yika ya bazibe bazisazeemu n'akamu makuraga gasha kwa Ambrose nwaga bakatoto twagumizamu na namakuru obwe harikubura yishaha bushaha okutera karuru akara aka NRM akabara kwatire NRM bendera nkomnyi aka aharengo orwabanyishenzero abatezi bakaruru bashabwa kandi bayihanangirizubwa okwetanta rukusheshe shagama ahabwa karura kizobarmu Yagambo erizoba omukushabo kwabo makaga family ya rwumuyaga omuri Bugonji Town Council omuri Shema District okwaba kugenderere kushabira karuru ka Nyenchakare. Mbweno takaba norebo koma hi wahurra kugira ngo ruhanga kukozese omurumo murungi oretere ensi yareba ekitindisa kya Mukama. Nuko bwebembezo n'oburga haryoha aharahanga mbwenu mugume mutinire Mukama. Sabadiko nahabwa Bugonja Kidikonare yashaba abanya-Uganda ngo mukristayo murungi ashemerere kutera karuru nkoko Bible erikugamba owaronda rahanga y'abantu koko babira kisimire narabo kandi rahanga yakisimira cyatkonka hato bundo kuno akosha Nchakare ruhanga natusinga enteka tekecho konka ni manya baryaha imemwena n'umushaba ngo ruhanga ayikirize iki kimugizire muta yecho mukishabiroha yecho mukishabirahanga aba family yabo muyaga bebembira umwana wabo kandi wesimbira hantebe yo bunyishengero ahawa Shema South Tyrus wo muyaga bashobora wenchi bataho kushaboku twija kushaba kugira ngo tutero bururu obwihorere butaro muntaro burungi munonga mwena abwecho yo nishaba abanyashima South campaign zitwira ati nshaba karuru hatu haturyo mukusima mukame byaturabizemo erasobu n'umuntu utangaza ninza ngo ruhangana gamba nawe abo kuba n'ekitino wabena mangu ntikaha emizugujugwe ryoko endurusi ryoko konka mukama simwo kupura byamu nangwa n'emizugujugwe butaza mukanwa kawe kandi Bible tuzakongeraho bakajya mvinobe yabagambe ngo naza kwa leta icyayi cyenyonyi mbere cyenyonyi cyo twatandikire kandi mwine mw'abantu abatwira mbagamba ngomba mbeshyira kuri ruguru ahita ruguru turiyo mu kiyungu
Omugandi polisi omukyanga kya Bushenye Mpango barabura abo bona abetebekanise kuretaho emivuyo mu karuru ka Nyenkyakare ngo barye n'ururya. There are people who have planned to disrupt in various polling stations, and we are saying, as security, we are going to be everywhere. We have deployments in various places to deal with such cases. So we are cautioning the public that please don't go to disrupt elections. Bamwe mbetse imbere basima polisi okutaha amatsiko g'ihorere omu karuru ka Nyenkyakare kandi babashaba ngo baraganisa babito mu nkora. Nyowe nko muntu nabwo again nincuzumirira abo ko muntu asemeye kuba narundo mwebembezi wari kureba ngo nayiza kumukora kutari kugira ngo norundo mwebembezi ahabwe sente kutari kugira ngo norundo mwebembezi ahabwe ibintu biyakwereza turebere byina abo kuba noza kushangoshanga nka incumbents abariyo nubakora rallies shamukaga z'ekiro shayitano z'ekiro bariyo nubagabe sente shamukaga z'ekiro shayitano z'ekiro kandi oreba ngo security tine cheriyo no correct is not concerned twashanga no hebwe kuzi na noro kukigaba n'umukwatwa ayi barukero n'ururu manyetereza ejo bageta primary of the voter gasha kwa Mike Watwachire na Ben Muhozi. Abanyamakuru bitu twagumizamo polisi yarabura abesimbere hamwe na umukarura ka NRM hamwe n'abatezi bakaruru ubutakigeza kwetaba ombukorwe byo kuhenda amateka umukarura karukuza kuterwa izobe rya Nyenkyakare okurabura oku kwahebwayo Hilary Kuraije Deputy Chief Political Commissioner mu Uganda Police kandi urukuza kubana korra ebyakaruru ka NRM umura Ankore Kigezi hamwe na Greta Bushenyi. Ebiyabigambarize bo byabanagamba n'abanyamakuru office za police eza Ruiz region hinera abantu abo kuparaninga kugaba sente atanyi mu yokora ininga aba bantu bona tuza kubakwata nimbehe nangereza deka tugende tuterero umuntu aho tukagera aho twenda tukikerere deka sente zitakabanzo za kuretera kurondo umuntu omwe natashikire kandi okuzigaba no kuzakira mwena namba mwakora umushango. Craig yarabura abo bona bari kutinisiriza abatezi bakaruru n'abari kwenda kureta obutabanguko ngo abo bona polisi neija kubakwata. Reka tugire obusinjo mu karuraka. Reka karuru katamboreke abari bano batinatinisa abari no organizing abantu abatayine bugu mu bya security mube no bahamaneginga security yabo abantu tusakubakwata twafunereho information nubahaba kandi tsabara baronzere nabutakafunira information ni manyabutakashisha nzakwa twagifunira abantu tusakubakwata twahereze kuteka abapolisi na naba twesere ngo batuyambeho mukamahe na intelligence omyanya yone erutwaro wa Ruiz kugira ngo kiyambe kurebwa ngo abantu bona tubatina sibo mu kutera karuraka kandi umukutera karurwaka nibatera umuranga ngo nka security tukuza kushorora kugira ngo hariho umuntu utura supporting n'ingashara abantu abo tura favoring icyo tukiri tuza kuhereza ubukumi abantu bona uko kubari oguhona yashaba abatezi bakaruru obuterundiro myanya kubarwa makaruru agumize ngo polisi neija kwikiriza y'abantu bace utakaza akakora atayiba kuzakarangira turakwikirizeyo bakandetse tubagambire n'inamba y'ibintu kore abandi turakwikirize kuzo mutare centers izo ishinko bashuwaringa nka polisi na bitongore binde bitukorana byo nkamahe na nabi intelligence babanyamakuru abarayita bomukwata karura ka polisi yabashaba kujara ibintu birukoreka n'abanyamakuru naho bari kuruga amakuru aga gashaka Abdulkarim Sengendo
Sengendo Abdukarim umurebe wa TV Sto Murunji ni ngusima aho kuturebera hona kandi webare na doktorana okutureba TV Westo twicirize tumureho tugaruka namakuru agandi agarukurataho nagakushikibwaho Movit nerwo mite nebijumana ohizezo rukugonshaka okutambe ndwara zombiri nkobhere ebuguna amazombane zibawe tukundeka mwana wanje hata bakuguba Movit bakabito mushipa kimwe agarukurataho umusaveya w'amataka yakwatwa natekatekwaho kucupure byapa by'amataka g'abantu yagenda nasala kitaka nali transferring ramanyake agarukurataho gabanaga kushikibwaho Movit nerwo mite nebijumana ohizezo rukugonshaka okutambe ndwara zombiri nkobhere ebuguna amazombane zibawe tukundeka mwana wanje hata bakuguba Movit bakabito mushipa kimwe buhabuzi ahabyo bwegese nibikushikibwaho Alt Avance International University esente zikuba zitari zawe nk'omuntu kokurga waza omusako bakakuhereza sente okaza kukora business sente zezo watwara kuza kukora business hariho ebintu ebyo tashimiye kuziteekamu nk'ekyo kureberaho tashimiye kuzitwara kutebekanisa ukatwara nk'abanywani bawe ukabatwara out ukakucakara mukarya akasente kandi banki eri kukenda ukazikwata ukaba utwire sente wabanunda kugira nk'ekyo wagura kukiteeka omuka wazikwata wazicanoringa wazita mu kindi kintu uzatomereramu wafuna sente ukaziteeka mu kintu ekyo wazishabira okuza kuzikozesa obuhabuzi ahabyo bwegese bw'abantu bukushikibwaho Alt Avance International University Are you in panic? Or you're afraid to make a move? Don't worry. With Kazire Red Tonic, you will put her in red moments. And with Kazire Power Tonic, you have your game powered. Enjoy Kazire Red Tonic and Kazire Power Tonic, the natural organic products. Kazire Power Tonic, made from nettle tea, ginger, grapes, and honey. Kazire Red Tonic, made from watermelon, pumpkin, grapes, and honey. Power your game and ignite her happiness. abakampala bijire ekyo nikirungi litwe tuliyo nitwije banywani noho ine chenjeji anko nobaasa okozesa esimu yawe twine momo ruga mwani wirunda chenji wibere munonga nanye bambe nasimu bitu zone zingahe n'eshatu n'icweka ego sebe wanga wanje bishikanushwa sente zampo konka anko nobaasa kuziha simu yawe yawe ebisimu byawe oba tuyeme bimwe mwebale kutebekanisa nyowe umukurira naruha kurugo mukasheshe ndio mukushopinga juma ijo yambe mutaye wa muhebe inta motoka muri muta anko nokibonaabona kale nobaasa kusita simu yawe okole sente bantu mwebale kuyisha mwanyereka rukundo nambwenu nashemerwa kubareba nitwe twasima empombo bazicyara haho mukaka mwongere ha ruhombo nakunda munongo ruhombo rw'ibinyobwa kandi tekando iwe tokwetaga kutambura iwe nayo okusitama hati tuguma mwiruma shrenkazi cyo hirwe oine gumisiriza Orero to
Rosfom ne bakasheshe karonji. Para Rospring na Rosfom. Ejini biti tokuro busas mukashesh nikuko masaji ngomuchirochuna. Werarenko mwerere n'umufaratsi gw'umutendo kandi nuguhangara umugongo ombero gurukushasha okubiyamaje kigambe bakwecho urkwenda Rosfom ensiye biroto birunji. Nyebiti kubyenda. Penkoni. Penkoni. Yakwera utamuye umumudu nokora ekikire wanyompe nkoni. Wanyompe nkoni noshumura kushemererwa urubunuzi na nobusinje. Noenda kuchamuka mpenkoni. Eligenda. Yakintu cyo kunywa cyonka. Mpenkoni ne kwamani uhindiko mushija nyishija. Mpenkoni ni rukundo n'ubugwaje. Teri kuteza hangova narisho kuterwa umutwe. Sinza kutambura. Ngashinywede ku mpenkoni. Ukakasi. Kwata. Nawe nywako. Tunge chupa yawe hati omumaduka gakuri hihi no mabarago no mwihanga. Iwo mushubuzi terasi muzitezi. Mpenkoni. Wakinkorire. Skylight Hotel, restaurant uhereza bwo muremba muri Mbarara City. Ahi barukereza breakfast, ngakatogo, omelette, Rolex, shumbusha, chapati, chai yamate, eyo mukaru, akatunda ko murembe nebindi. Bineyo na chamushanere kutandika shamu kagazi ihangwe. Nibateke nkoko, embuzi, ecenyanja, muchamo, obushaza, akaro, ekitoche, echozi, emondi, greens, obutura, eshwiga, kande cyo kunywa. Nichigenderaho. Hey, manya bino buraro burunji bwo murembe. Aha bei nunji kandi warara Skylight Hotel Mbarara City. Breakfast ne yabusha. Bine rooms eziri self contained DSTV, security rije kandi parking ne yemarira. Bine bara yo murembe. Pool table, sauna na steam bath hamwe na conference hall. Skylight Hotel neshangwa omuri Mbarara City wahingura kace aha Vision Empire orguto rwatora katete. Ijukangu nibo ba director ba Skylight Hotel rukunjiri ebirukiraho tera no tumushanje mwenda 18 58 38 ninga no tumushanje no tumukaga 36 Noyenda kwishikirize kiroto cyawe echo kwera amagara g'abantu nitwakira Hafins Medical University itendekero eritongozibwe okushomesa amashomo agebyo bushaho omu East Africa. Obwa hati nitwakira applications on mashomonka Bachelor of Medicine and Surgery, Pharmacy, Lab Technology, Weekend Nursing and Midwifery, Medical Education Nurse Tutorship, twinena diploma omuri Nursing, Midwifery, Clinical Medicine, Pharmacy, Lab Technology, otebirwe na za certificates omuri Nursing, Midwifery, Pharmacy, hamwe na Bridge Course. Twine laboratory yo murembe eyo mweji ari kubangururwamo. Twishirire ahamikutu yitu www.fmu.ac.ug tandika urugendo rwawe rw'obusinguzi na Fins Medical University. Fins Medical University okutambira amagara g'abantu nugwe mwete gwitu. Kuri mucho wararoteka tekera habyo kombeka jeno mu ba Dubai P&C Uganda Limited abari kushangwa omuri Mbarara City obwa hata bafurikire kimwe bakarga aha Garage Street no bashanga Makanising Street aha kizimbe cy'aba sister hamwe na hashungine na Chosiga House hamwe na hawe house yabo rwogoma erukushangwa aha Victor Bwana Road washumira aha banda byembaho ogwaza Andrews ahu akatareka Makanising kafurikire aha we house yabo bine hotel nyamwinji enchene mpango nka 60 by 60 na 120 by 60 okurga Twyford Kenya na China. Mikaso size zona nebikabya adhesive nka quick stick tile adhesive erukusiba tile zempango namabare gahabisika na swimming pools twinitaji ishaka waguro mu bwinji transport eruho wahika showroom yabe ya hawe house ebintu byona no butandu bata. Manager, ogito wagito. Konka batu mu kidara, kabataka jiremo. MC takiziri. DJ achumna na wiring ebyoma. Tugumisize shanki ibiri. Bantu mareka turgo muzano tugume twatesha. Twagamba shamushanju zibe shamushanju. Tikizana ngu okushara cake ni shamushanju. Nizeze nyine. Byo ni shara cake
tukazakunywa imbogo nawe pensiyo na nesente konga ntanywire mbogo nigushekerera niguteganisa wenda ningende mbogo yoka oyine mbogo kanaba mulungi ayibambe nekolera ayimukama wanje okagaruka meshahara zanje. Umakuru agacencuire ageshicwe keci Minister wa Government ahabwa uburisa ubuhinji amwena n'ubujubi Lieutenant Kano Bright Rwamirama asimire Radio West abumuru mu mahango ogwekoriri hanga Rwamirama nagira ngo nka government nibesimisa Radio West kandi ekozire chihango omukushomesa abantu na munonga ebintu ebirukuyamba okureta hwentungu kombyanga. Minister Bright Rwamirama agambira ebyo bwabire nahereza Radio West ente yo kubagira abahagizi bayo ahakinihiro cyo kujaguza emyaka 26 kwihetandikwaho omwaka gwari ku 1999 mugende mujaguze because abwenshonga kurengo n'umutuyamba okugura abantu radio etarkuzamu ebyo winazi kandi yena nkusime Mwami Dickson okurengo abantu abakusibana jumira na radio zizindi uwanye mujyana numbabingayo. Rwamirama hona tabarukize Radio West okusimya ka 26 mbuhereza kandi ashabira abantu bono kugumiza muna bajihagera omukwikiriza program za yezero kwegeza. Radio West Vision Group kureba mukozere umuntu mwakora mwakwata amagara g'abantu na ntunguka yabo abuka radio yanyeji tugirabizemo kwegesa abantu radio yanyeji tugirabizemo okushobora ibintu bingi na munongo bikwatire n'entunguka kandi yabaniraka ya government kutaho programs za government n'abantu kumanya ku budget ya government okwe kutwaza. Dickson Nandinda manager wa Radio West asimire Minister Rwamirama ahabwo kugumiza muna hagera Radio West yatwasa ente y'ekinihiro mu izina y'abatu bisingiro nyenda kumusima kandi no kongera kwizisya abantu ngo ekinihiro mirankongere nebirabe na mukaga byo kwa mushanje mbwenu buri kimwe cya abire set abeshongozi tubine ombwingi enyama nko kupata abire yabagambire ntujya kuba n'ekinihiro kandi ntujya kuba tutahisa ekitiho mbwenu mwije tushemerwe. Ebyo bikiri aho izuba ryanyuma abazyo Rwamirama shashamarize tawuni ya Kaberebere omukampeni ye yahamuhera arukurunda karuru ako kwatira isingiro North Bendera. Gombora zangize kushura ubungi zakiri mu mashanyarazi kuyawe gombora ya Rwetango gombora ya Rwetango tukagisharara masha so amashanyarazi tugine kuyawe tugakashire hona hate giskimu yo kurene agenda bampire transformers 13 ati 13 tuzitira ahine industry twazita mu commercial centers twazita amarwaruro twazita amashomero ogwaherezo kurunda karuru mu magomborera mukaga na tabona kansozi ibiri ezurukore cyangwa ikisingiro North. Priority yanjye no ku consolidating service delivery y'amashanyarazi y'amezi education hata amashomero tukatunga shemize inamba y'abashomesa umukonsuyensi yangishomerire n'abashomesa bakiti barahansi y'abashomesa mushanju abashaho tukabarukurutinga amashanyarazi gakahike takashire amezi tukagasiga takashire Gashakwa Abdulkarim Sengendo Sengendo Abdulkarim tugumizamu na namakuru omunyishengero kazi ahabwa district ya Shema araganiso kwaro kuza kurwanira enshonga yo kongera abashomesa ba atse mshara enshonga etwire ne bateganisa omurumo gwabo nyakikongoro abirariyo mbicweke bya Kashozi Kabwohe na n'umugomboro ya Shuku omuri district ya Shema arukora campaign zeza hamuhero
umunyeshengero kazahabwa Shema District Rosemary Nyakikongoro araganise ko kuza kongera kugambirira no kurwanira inshonga y'imishahara y'abashomesa aba arts kugira ngo nabo batunge uburinganiza ubu batwire no barwanira kutunga abiri na marire zo kuronda ubushagi cyombi cyeka bya kashozi kabuhe no mugomborora ya shuku mu district ya Shema umushomesa yatashemerirwe wa arts akarebo wa science ashemerirwe wa arts nagira ata takushomesa ashemerirwe ekyo tumayisa ngo abana bitu baza kukiraki mbaza kona orukusonganirira no hatinyaki ariyo member wa parliament omwahurire munakisonganirira nyacyo ye oguhona nagira ngo naje kugumiza mu ihuriro yo kutungura eby'emikono mu district age nkasandika kwenda kuteka mu skilling center nige mkono y'abana bitu abatakushoma bakeyongerayo abaheze kasini ya yakana nankuna bandi nyashobora mwatura yotishati training hatreba president Museveni nawe yatanga skilling centers kahi hubs omwihanga bamwe mu baturano basime byo munyishengero abashikizeho ubwiro bw'amaziro mu ishengero twenda ngo atutere yiraka nkitwa abacara aba movement tutina neshi kureba itwa abacara ba movement no batugarira nyuma bebembeza ba chairperson ba LC1 sani oroza east na west when twasemerwa na honorable Nyakikongoro turaganisa tapu ya mizi kandi je atujya unaza tereza kandi yaba gitire tine nawe nsonga bingi byona bikozere umuganda bashije bashatu nibo bariyo no bahayahayana ndo kutware bendera yo bwa meya bwibanda municipality kandi aba barimo Johnson Kanyomuzi Louis Karyegera na Obed Mabwana aba bine ntekateka zitari kushana oku municipality yibanda yakubasa kutunguka abantu bariya mumanya mukinda itakarkarro mumanya ya polisi akaritaka yebyo byona bakabikora ki bakabiba ekindese no kugira ngo nyoti yo musigazi muto nyine ngoga amra yendera meya muza kumufuna dirwa na mwende meya umurazo mu office mugasanga ataru ubwo nenda kuyaho kwenda kutwara meya waroze ozo mu office usanga musekurutari ikwende misho ya business ya maduka ganyu ebe eyo misho yinganiye na business yo jota eyo yinde bari ko misho mingi ekakwara makora amoro kwa muduka ya leta yakinga hina batura bahireye inshonga zabo ezero ko bashasha enguto bwombyaro muserozi nanamizi ikintu cyamane kitusasa kunita amizi na n'obuto bwombyaro omukushero bushagici aba bashikiro mu myanya nkansasi Chikoni na Katongore kandi izoberi basibo mu Nyamirima Nyabushye na Kanyansheko Gashakwa na Gudi Fatima na Timothy Mushabi abanyamakuru bitu twagumizamo abari kurebuza okutera karuru omukibine cya NRM bashaba abesimbire hamwe na nabatezi bakaruru okwatagana bakareta ho businje omukarura karikuza kuterwa izobe rya nyincakare bakaruru kwate bendera ya NRM karukubinda binda kuterwa izoba rya nyincakare ebikwato byashikira mu myanya mingi ezinikamba ezikuza koma kwetoroza aiba kwetora aibaratera karu ninjira obuyaba no ebinabitabo ashanakezo kujwara nziza okurugera abatebekanisa obururo buno butekate ko kutandika shahina iza kasheje kakuterwa cyaro babubare kandi ba candidates mu make sure ngo baruje ba agents banyu bariyo mu kubaraka ruro murayini kandi shaba abantu baza murayini babaraka ruro ladies zo zitaka hwiro batakarwo murayini abantu baguma murayini zabo baba ari mushazo ni mushazo gumeho zona bazibare kweze kuzibara babase kuzurugamo akarura kana ko mugongo kandi ahabwambara site nakaza kutererwa mu myanya 196 asabora banyabo nimbendera akaruka rungi konka nimbahiga
mugire michwe mureke ba register banje basome registers wakarunaka register wano mangu tori mu register na wahanu rigu rya kwatara nensi tokuza kutera karuraka utakaza kurete ntaro munagwa karura genda uzumurayini oterowor kwenda genda oyemero murayini abantu bakuze nyuma ako nakaruru ka rayini genda uzumbuteka bakusinga utahe okore bindi warabamu tutegeza karura ka national kwikumi kanisha barahanga twaterereho tugendero bururobo atari mutarozona umuganda barufiteza akaruru k'ikibina cha NRM nabe byo kwerinda mu district ya Chegegwa barara betebekanise okuteza akaruru no karinda mu district eji swituka security tugenda kwamiza abantu za kutunga akaruru akosinje kare free and fair barufiteza akaruru bebembirwe nabe byo kwerinda nabagira ngo utine muntu we no rukwikirizwa kureta kavuyo no kwiba akaruru mu Rucegegwa akarura katuza karindira kimwe kuba tuje kureba ngo akaruru katandukana ko polling stations nibazigura bushayina zibazigwirwa batandike kushoboma amazina mu registers tinkugonza kurwana kandi tinkugonza kuoleka ikifuba barahali abo kugamba ndene bajja kuleta bakanyama nimbasaba kandi mbasengereza nango tikero kwesengereza I am directing I am ordering utachikora abantu baraterwa akaruru bakaraba mu kiro cyanyenca ntwegomba itwe nkacegegwa district ekyo kubanza urbuno rwetoranirwa Reson Road rwa president yaturaganize ku rugo kumwe rwenda kidana mukaga barungi bangi rutekebwe mu nkora ebikoreso mu karura kabyarara bishikira office za NRM kandi akaruru nikija kuterwa mu myanya rukaga nshanju na mushanju okwetorora district ya Chegegwa gasha kwa senyo mu Gideon na Philip Murangira abanyamakuru bitu emyeto nshanju na munana umurishakashari umagombo rabiri na tauna kansibiri bahirwo bahangu ombye mikono okubahwera kwetandikira hemeromo na no kurwana soboro omakagabo abahona bahirwe na nebikoreso okubahweraho okubona obutandikiro kandi ebi bahirwe harume byoma bya garaji ebyo kombekesa okubazira ebyo koresa omukosenyeji ebyamashanyarazi hamwe na nebindi okushomesa no kuhaye ebintu ebi kukozwe Dr. Abel Mwebembezi orukwenda entebe y'obunyishengero ahabwa Kashari South Omurimbara District obari kutunga obushagiki okurwa mu kigombe kya Tools with Mission of United Kingdom nimbo muntu wena wakwechi obano bagira akakumfanya nyine kuhereza tinukitese kandi yo kindi tanu sinawe abakwenda bemeza abandi bone abemeza abandi bemeza nija kubakora nimbasubiza niyo cyo gukora nikora project bemeza abantu mbakora bazireba kandi nakanze handika umbahandike for example abana babunkereze byomeri ware bakatabaka bakore ko mwana kugamu zinarye tebe yakorgamu emyaka kurache namuhereza amazina gishe na nyina na telephone number. Dr. Mwebembezi ashabira abatezi bakaruru okuba abanyabwenge bakamanya urukubenda mu akaruru kubakorera nogwo urukwenda kubashahura omuntu kwata abana 280 torishe ntobo tori nyinarumbo tubarambawe torishe nkurubo torishe zarabo tori nyina zarabo ekintu cyo muhendo mubuze bakibanya noha owakoze ekintu nk'ekyo ninga noha abunye simbire nabo owarese report nk'eki ayihanangiriza abatezi bakaruru okwetantaro okugurwa sente agumize ngweki nikiro baterera entunguka ombyanga wakiresero bakubasa kukikora abo kuba bakushibasa manya
Lotire tuyo mukaruru twena. Nuko mutato mu kibo cyumwe. Arhaba ryaha na nabarya. Nisima Dr. Haberi ahabwenkoranye. We cyakoraganisa nakikora ahabwo kubabire atwinire ntanda yo kushakire ebintu by'abana korese miyezo mwene rizoba yabireta nicyo kumukundira uranga masani aba Dr. Haberi Dr. Haberi tumhakaruru mnonga twasendera mnonga mwene asemerwa mnonga aba Dr. Haberi kumpatuko ekifungo kweji neza kunyamba dini benyine kivu tamatiriyoze umwe rero nijo karazi yendeka mwene nakuna cyo tunji Agnes imirimo yanjye yagatamburo n'imyaka 4 sherizo banatunge cyarani cy'amashanyarazi abo kubecho byerekera umwe byacu konka n'insima Dr. Abeli yakwadaraho abo kuba mushweka cyo aburishote besine amashanyarazi konka bariyo bagareta kandi Dr. Mwebembezi araganise kweyongera kushagika emyeto kandi najanga umwaka gutaka hwire naza kubongera ibindi bikwato gasha kwa Ali Waswa Ali Waswa murebo wa TV West Umurungi ni nyongera kusima aho kuturebera hona kandi na no kutorana kureba TV West twikirize tugaruke tumureho tugaruka na makuru agandi. Oino mukoronke mbaga yo kugitwa ukwinjira graduation okusima enchiko za AGM nemikore ndijo yona abatina events bakuretera obuhereza bw'orurengo rwensi yona ubwa decoration mega tents hamwe na tents zebike bindi byona akasente kenshiko tina events nibashangwa achombeko echa Central Market room nambi 17 ahari Mbaguta Street omurimbarara city okumanya biri kukiraho tera noti mushanjo mukaga hata no nitano chenda na mwenda ananeina tina events nito tuango muri burengero rw'izoba abino buhereza bwo murembe katochi ino bunuzi bwayo katochi kerya hamutindo katochi okurugera izoba abantu banje tibaregaruka kugire nakwa hamutima byaguma binamashemererwa ahabwo kuba natongoze cyo kunywa kisya echa katochi mugume munywecho katochi ino bunuzi bwayo katochi kerya hamutindo katochi ine chama chayo muhuje katochi yerya hamutindo katochi alcoholic drink inuzire kandi teri kuleta hangover nekogwa bakabiri Foods and Beverages Company Limited otaka ikize myaka 18 otanywaho amanya gange mirembe mazina ganje ni Agire Mbabazi Emmanuel hano ya Marembo Trading Center Chamuhunga tukora n'amasanyarazi ga fresh solar tukorire mu kumaro kwire bwingi akube nyuma ho tukatine masanyarazi turi kubona umurga uza kutegera hari ngatwiza fresh solar kuyizire twateka saruni Mweniwe oasaruni abamashomero abamaduka abazafamu n'abatunzi benkoko banyina maka abamabara na za hoteli tunga sora ya fresi rero kora magoba ijuka ngo nibagikushumikira bagikanike kandi bagaruza mekiri kusisikara aho gabusha free ebiri kukira hotela noti 8 noti hashatu na mkaga hatano na mshanju ngaga ni 5 eyabusha. At Avance International University, we offer various courses in business, education, humanity and social sciences, information technology, journalism, nursing and midwifery, plus complementary and alternative medicine. The school is equipped with a well-stocked library, computer lab and different science laboratories for research and experiments. We offer full and half bursaries for students who apply in time. Enjoy a cool and magnificent learning environment with a touch of professional and internationally recognized professors and lecturers. Enroll now for your degree, diploma or certificate studies. Contact or WhatsApp us on 0700 670 691. Mommy? Yes? At school, everyone crunching. Nange kumulimu nga nkola. When I'm watching my kazanyo. Mbaga ya daddy.
kati ku highway nga mvuga sisumagire ekyo shuwa katinage bampakingire honey mwana muwe. Get your favorite packet of Psalms from a shop or supermarket near you and crunch. Get yourself a packet of Psalms and start crunching. Psalms, taste the difference. Tandika izuba emirimo urugendo ninga kahumuro neco kunywa cha chituzi yenywere chituzi ohure matwenje aha mumiro nichikurwa kurugo mu chituzi cha shitake amajani hamwe no bwoki konjoro bunuzi hamwe no mutindo echi nichikurwa ba chituzi farm company limited aveine teknolojia nebyoma byo mutindo chituzi drink ichirizibwa chitongore cyo mutindo muihanga echa UNBS kandi neshangwa mu maduka na supermarket zono muihanga kushubura tera simu noti mushanju munana mushanju bisha twina bitana shatunemwe ninga noti mushanju munana mushanju bisha twitano 00 mwenda. They are bossed up like never before with new buddies and your returning faves. From first class to all things shade. I hate fake people. Are you stupid? Last season was closed. I would rather travel with a tripod than travel with high retirement plan. This one's cunning. I am husband. Kampala Cream. New season starts Sunday 1 June at 8 p.m. on Pile Magic Prime. Stay connected to DSTV channel 148 and GoTV channel 303. Abantu bambarara Isingiro Lyantonde Ntungamo Lokonjiri Kanongo Gisoro Kabare Rukiga na Burengero bwizoba yona nomwe two mu kiterane ecebebirwa mushija warahanga Evangelist Timothy Kabare wohanga hamize nemero mu mikoro nebyo kutangaza nabo manyiso ebi akozire hagati yanyu ekine kiterane rugogoma turi muri tubaretere njiri eyamani omuchaha cha Kabale Stadium twebiro munana ebiro mwenda nde biri kumi tugyaba twinemo umupira ogwamana bo banajira hasi bakajangwe byanyu byawa litubeta mwije Yesu nayenda kutambira engwala zanyu zone kandi ogwamukaga nitwija kwa twine lunch free of charge. Omulabi waffe mulungi tukwaniriza webale kutwekomerako sawa ya mawulire amatuufu nga nze omusomi wo Mike Mulyanyama katono nnyo. Abange Rika Muchuzi Mix kwe kudiwa mukwa buli mufumbi na afairo obulamu bw'abantu be wenvazo n'emmere akawoowo n'obuwomi obw'enjawulo. Rika Muchuzi Mix asangibwa maduka gonna okwetolola eggwanga ku nnusu 10 zokka. Nitukwanjulira Mbarara Institute of Health Sciences and Management ishomero lyonka erikyasingireyo okugunjura abashaho hamwe n'abazarisa aha rurengo rwa certificate na diploma diploma in medical laboratory technology, diploma in medical records and health informatics, diploma in pharmacy. Lero bagaruka bashomesa certificate in nursing and midwifery. Ishomereri erine medical laboratory erime byoma nibereba ko muntu library eyomulembe computer z'ekika cyahiguru kandi byemizano bakabiteka mamanika kandi shomereri rahamibwe ministry eyobwegesiye na ministry of health kandi bine bus rugogoma eyokutambuza abeji ebyombeko ebyomulembe hamwe no mwanya rugogoma go kushomeramo ebitabo ogurukorebeka kurungi nirishangwa hangudo nyegendwa eyambarara Isingiro odaka kiro mutahuni ya Kaberebe okumanya birukukiraho note mushanju ibiri kaga na mushanju ashatu nibiri mukaga nemu. Mbarara Institute of Health Sciences and Management, we strive for quality health. Abakampala bijire ekyo nikirungi litwe tuliyo ntwije banywani noho ine chenjeji anko no basokozesa esimu yawe twine momo uga mwani wirunda chenji webere munonga nanye bambe nasimu bitu nzinga neshatu nechweka ego sebo wanga wanje bishikano shwa sente zampo konga anko no basa kuziha simu yawe ubiza muzane bisimu byawe oba tuyemeye mwe mwebale kutebekanisa nyo umukurira naruha
kurwo mukasheshe ndio mukushopinga Juma ijo yambe mutaye wa muhebe inta motoka muri muta Anko no chibona kale no basa kusita simu yawe okole sente Bantu mwebale kuisha mwanyereka rukundo na mbwenu nashemerwa kubaleba nitwe twasima empomba bazicara haho mukaka mwongere ha ruhombo nakunda munongo ruhombo rw'ibinyobwa kandi tekando iwe tokwetaga kutambura iwe nayo okustama hati tuguma mwiruma shrenkazi cyo hirwe oine gumisiriza They are bossed up like never before with new buddies and your returning faves. From first class to all things Shay. I hate fake people. Are you stupid? Last season was closed. I'd rather travel with a tripod than travel with my retirement plan. This one's cunning. I am husband. Kampala Cream new season starts Sunday 1 June at 8 p.m. on Pile Magic Prime. Stay connected to DSTV channel 148 and GoTV channel 303. Metropolitan International University, a multi-campus university with campuses in Kampala, Kisoro, and Mbarara. They offer various courses in disciplines like computing, education, humanities and social sciences, business administration and management sciences, tourism and journalism studies, information technology, agriculture, health sciences, and engineering courses. Full and partial bursaries of tuition are also available for those who apply in time. Enjoy a cool and magnificent learning environment with a touch of professional and internationally recognized professors and lecturers. Come for your degree, diploma, or certificate studies. Empowerment through knowledge creation. Man, ballet took forever. There's no ballet here. Who took my That could have been bad. Mountain Dew. Do the Dew. Welcome to Africa's Sunday Best. We're serving a feast of your favorites. Start with the bold drama of Kampala Creme. What? Followed by the sparkling flair of Home of Our Stars. Grab a front row seat. Next, a generous helping of talent in Nigerian Idol. You don't want to miss this. And close with the bold flavor of Shaga Ilembe. Segunjalo. Africa's Sunday Best, served from 8 p.m. every Sunday. Enjoy it all by staying connected to DSTV and GoTV Uganda. Iri zuba nza kutayire cyaro mufite butosha kakuba kuriyo kwesima no kushemerwa Ombirabira imanda zitazi mwe na zimwe n'ebyanga bakabateranira hamwe kusharura ibishaka by'imbere konkebere abakugu omukampani ya Movite bagitsire birungo byona omukintu kukundeka mwana wanje takiruho kuteganiswa Movite habo nirwo mukushakira ibishaka bitari bimwe na bimwe okutambe ndwara zombere nkobhere okweyagura ombere gwona gubaje gubereshera omwana nabasa kwesiga Movite habo gel aloe vera avocado ningashe papaya Movite okweyesiga izoba ryona makuru agacenshwira geshwekeki abatura begombora ya Nyakitunda umuri Sinjiro South nibenda ngo abebembeza baratoranwe babahwere okutunga obuhereza oburukumara abatora bo muri Nyakitunda nibajangwe gombora yabo hakirumwe byetengo byinji ebirumu okubora mizi okugire ngo udombe kandi ngo bicumbagize ntunguka Nitwenda mizi, nitwenda urugudo, nitwenda mweshongore kimwe okuriha Air Center
2 bikaba eri center 3 twenda orugudo orukuruga omu Katojo orukuza Materere tukata karebaga ekikondo cy'amashanyarazi hatani mugarebe akashomera kakarya amabati kona ifiki niye nagatira akashomera karya kurjira abatura ahabo kugira ngo ngudombe zibaburuze mahande genda ezimwe bazekorire konkati zira ha mutindo twari mu rushaho twajyana karano tinasi tsamuze namanya emitwaraje tunamuka bititeremu tituramakogora kushana amagazi kubona zo turazinga mukama wanje Gambebi no babire no bavuga no mnyishengero wa Isingiro South kandi uriyo nashaba karuru ako kwata ebendera y'ekibina cya NRM Alex Byarugaba bakunda omugasho gwo kutera karuru kurungi omugasho gwo kutera karuru kurungi nikebe bimurarebe ergishomero libere litararebwa kube ijana shabo tukarasi batuho utubinotwe nato mututera omugaro gasha kwa Felix Nduhura twaza kureba makuru y'imizano time ya St Elizabeth Girls ya volleyball niyo yongo ku rw'umucange cya Ankore eyarabaho hamwe na St Jerome ku Kanungu okiko mu semi final ezempaka ezemizano ya senior za Uganda yona ezirukwindiro mu rutororo St Elizabeth ya Singamali Mhai na Gori Shatahari bushakiko mu semifinal zo mu rundu rwa katano gukora tine kandeji ya egitwa he ya St Jerome Ndama eya Kanungo mu Bojo eya Singe ya Amos na Gori Shatahari busha St Benedict Kakambe abaneza no mu mpakezo mu rundu rwo kubanza ya Singwe ya Bukede ya Comprehensive na Gori Shatahari gemwe St Kagwa na yeye iko mu quarter final zo mu rundu rwo kubanza yasingwa na Mugongo na Gori Shatahari busha kandi Mbara High School na yasingwa Standard High School zana na Gori Shatahari busha handball Mary Hiria komu mu quarter final zeru kusingwa Mbogo High na Gori 19 na Antare School na yasingwa Mbogo Mixed na Gori 18 hari 16 kandi mu rugby Mbara High yarabaho kuzo mu semis bwanyuma yo kusinga ya Kijabwemi netball Kitende Budo St Noah hamwe na Hamdan nazo zarabaho ku semis eziri kwija kuzanwa izoba rya Nyenchakare It's twin and show and Twinamasko Jango. By the time we start like the championship, we shall be able to beat any team in Uganda, even clubs. So St Jerome as a school to ready can't be expecting a kusinga nechiko page. Can't to happy to qualifying a East African Games. St Kagwa twatumuni shamhango kugira ngo twasize mu zaneke kandi twine bhango twetire uko comparinga ubumuzano bwo birobo no Rastia tukumaka abantu bikona mushaka amakuraga gashakwa Logias byamukama Arojas byamukama agongo makuru agacencwire agutwa kurundane rizoberi kandi wabanaga kusyaho ndi Elias Rutugusa hamwe na Sunday Brian wo rumo rwo bubonero twendezo kurara kurunje